Haji Fahruluddin MPD. Kemudian kedua, Komite 2 Dr. Insinyur Haji Abdullah Putih MSI. Komite 3 Haji Muhammad Mfadhilrahmi LC. Komite 4 Dr. Anda Haja Elviana MSI. PPUU Dr. Badi Kenita. BRI-nya apa ya? Boru. Oh, Boru. Boru si Tepu SEMS banyak kan ini gelarnya ya. Wah. PURT Saudari Amriza Milawati SMM. Memang cocok ya ini sarjana ekonomi. Ini ngitung duit pas ini. Daripada